31st of December. It's officially Christmas month. Welcome back għal video ieħor, welcome back għal Vlogmas. Għal min kien isekwini s-sena l-oħra wara Vlogmas ta' 2024. We're doing it again this year. Oh, very excited to get back into vlogging. Ovvjament illum it-tnejn u bħalissa fil-ħodu kmini, insomma, fil-ħodu kmini, kważi 8:30 sawax. Ma tantx qomt kmini għax-xogħol. Għax kelli bżonn norqod naqra il-bieraħ tfajt il-video ta' tisir għal-minraħ għal l-kamera. U ħadli ħafna ħin biex neditjaħ matul il-ġurnata. Ħanibda nesti għax-xogħol bajdu għax vera għandi bżonn imur. U imbagħad kelli ħafna affarijiet fil-għaxija li rrid nagħmel. U spiċċajt irqattart. Imma ħandessi naqra x-xogħol u ħanagħmel ftit żgħira make-up. Mux nħossax għandi bżon daqsijek għax to be honest, to be fair, wiċċi veru improvja dal-axħar. Imma xorta għandi naqra scarring li ħan prova nagħti. Għamden jilara. Bonġu. Bil-ħaxet għandek dentist l-lum. Ortodontist. Wija ortodontist. Xkont it-nejt? Daħħar, problem in videos oħra li tfajt recently indonajtu li wiċċi u naħtabittilkom ukoll. It was not the best. Imma ma nafx għamil dal-axħar, to be honest, waqaft nuża xi prodotti, eżempju, waqaft nagħmel sunblock għax bdejt nissuspetta li s-sunblock qed jagħmel li hekk. U waqaft nuża retinol ukoll għax kull darba li konna nagħmel ir-retinol mhux biċċajta xi 3 ijiem wara wiċċi li it broke out. Imma wkoll riċentement mort nagħmel facial ġimagħtejn ilu u ma nafx if that helped u koll, xo għudan nibza li dal-affarijiet just jidġu kombinazzjoni. U li nkunet naħli l-flus għax il-facial kien xi €100, by the way. Li it's a lot of money għalija, considering li jina ma tantx fuq beauty related stuff, imma dis-sena God bless mis-sajf law nipprova niskopri x'inhu jiġri u b'xari u b'wiċċi imma anke xari. Ma nafx dan il-qażistu. Veru qed joqgħod li sabiħ dal-aħħar u naħseb sibt il-Holy Grail product fl-aħħar mbagħad nurjulkom għax inkredibbli kull meta u d-darba li ma miltux dal-aħħar xari għad veru friżi so naħseb it's dead. Għax anke tibqa' norqod bih u jekk jisni għadni kif nagħmel blow dry dakinhar stess. X'iktar x'rid ngħidilkom iktar. Oh my god, illum wara x-xogħol ħajdilkom naqra pjan tal-ġurnata sewwa. Ovvjament my usual 9 to 5 bil-fors. Mellum ħatibda focus week ix-xogħol so x-xogħol darbtejn f'sena jagħmlu daw il-focus weeks jagħmlu waħda issa ta' żmien u waħda fir-rebbiegħa. U il-focus week bażikament tkun tista' taħdem fuq xi ħaġa li s-soltu because of day-to-day tasks ma jkollokx ċans taħdem fuqha. U tista' toħda bħala learning experience ukoll forsi hemm xi ħaġa li tixtieq titgħallem li it benefits a product jew the team jew hekk. Ħankun daqsxejn busy probably during this week. U llum ukoll ġejja il-best friend tiegħi lura il-best friend tal-Olanda biex niftehmu x'kienet imsifra u fl-aħħar wara 2 weeks ġejja lura xogħol. So I'm excited to catch up with her. U the most important thing of the day il-lejla ħammur konsert waħdi għall-ewwel darba. My first solo concert. Ħammur nara lil Marco Mengoni. So jiena inni fan ta' Marco Mengoni. Meta ħasem fl-Eurovision l-ewwel darba u vera li nixtieq immur narahu dal-aħħar speċjalment persi reġa' ħasem it reignited my love for his music u meta ħasem Due Vite from that point onwards kont nisimgħu ta' spiss. U qasna fetaq tajtu dat ticket. U ħareġ li ħajamel tour l-Ewropa insomma u ħajġi Utrecht u ħamur naraħ. Vera kien ċip it-ticket xi €50 u tantx kbira ta' ġifieri fejn ħassir il-konsert xi 2000 persuna. Ġifieri mhux ħajkun xi super big concert bħal ta' Imagine Dragons. Hello, I'm back, sorry, għax iddeċidejt li mmur inbiddel għax kont nħossni wisq isni tifla żgħira u għedt dak il-flok saħalli ħalna il-ġimgħa għax għandna tipo qisu Secret Santa xogħol mhux Secret Santa mażat White Elephant. Anyways, li kont qed ngħidu Daniel biex jistennini ħalli mbagħad niftħu l-Advent Calendar daw by the way niżilthom minn Malta meta mort Malta f'Novembru. Imma anyways, biddilt as I said ħanurikom x'liebsa to be honest ma nafx noħorġux barra jew le. Ma noħorġux barra jew le l-qmis. Ħanara. Għax sabiħa minn barra naħseb. Di għaledek.
ما nafx ġibni x'nider sar li għana naħseb nġewwiż baħ, imma għax wara raha mhix sabiħa hekk minn wara barra. Minn iżdita tili Elise, miskina kienet qed tneħħi xi ħwejx mill-gwarderoba meta mort Malta, tatni xi affarijiet li waħda minnhom vera sabiħa. Tfakkarni f'Ira ta' Big Brother. Jekk kont taraw Big Brother, Ira qalet li dal kulur vera jogħġobha. Thinking about it, very St. Patrick's coded ukoll. L-ewwel meta kont nagħmel make-up qed ikom nagħmlu nara Malcolm Engoni. Il-konsert fit-8, so suppost I have plenty of time. Boni ġini ukoll. Ma naf kemm ma nifhimx. Ma nafx hekk. Ħajja lejtu kif kien qabel, x'kienet tajba ja ħasra. Xorta probably rrid nirranġa wara li ninżel mir-rota fil-lift. Anyways, tlaqna għax kważi t-disa għadni ma taġi xogħol. I mean, m'għandniex ħin ta' ġifieri. Nistgħu naslu xi niridu imma qed inħossni like I need to be there now. Hello. So, switching to English because as I told you, my favorite person at the office is back. Because I already mentioned that I was excited to talk to you today. And she brought back some goodies from Greece. And we're going to try them. What are they called? Tureki. Tureki. Okay. But the original one is bigger. This is like small version of it. Okay. I'm going to film it. So she said this is a very famous bakery. In Athens, you mean? Yeah, next month. Okay. This is what they look like. She said they're like Christmas bread. Okay. Not only Christmas. Okay, not only Christmas. Also for Easter. Okay. Let us try it. Can also have one, obviously. Then my reaction. We take dessert before lunch. The dough is really nice. So the dough is special. They have a special flavor. Even the chocolate is nice. It reminds me of a similar thing we make in Malta. I think I brought you it once. Like it's a form of a ring. And filled with treacle. Yeah. And the honey rings. I love it. It's really good. I bet it's 0 calories, right? Yeah, with dark chocolate. Okay. Anyways, I'm going to eat this and we're going to catch up because we have lots to catch up on. Beamer, but it's not in this Afternoon office. coffee break. Come on. Christmas cookie from Greece. Another Christmas cookie from Greece. Well, don't expect it every month. I think Wojciech, Whatever he other. started the tradition of getting cookies with coffee. Oh, it makes a very good food. I'm okay with more than this. Do I look big? No, as in because you know we say For French? cheers. Well made. Compliments to the factory. No. I will do the cold breeze. By the way, this is a coffee, specialty coffee origin map. So whenever someone brings specialty coffee from a particular country, we scratch it. There's also Malta here, and the plan is to get coffee roasted in Malta over Christmas. كيف تستطيع تعمل الديتا لفتشي ويلين. Hello, I am back home. نفتحوا الادفنت كالندر. Suppost għamlu missieri ħajftħu wieħed bħalu l-lum mux rret l-lok tixtrom wieħed. L-istess ta' kadderi. Ija, marret smart u marret tixtri wieħed. So you're welcome, mommy u daddy. Għana naqra kem naħseb fikom anka minnaw. Għax nafx bdejt ngħid kem jena ta' nejk u li xi wieħed il-Daniel u l-lum missieri. Il-boyfriend l-ewwel. Mela, il-one, 6. Issa namlu competition municipal. Kolla l-istess ikunu. Naħseb, ħajja nikonferma probju, mux ħajgħodu jgħamlu. ċandek. Gingerbread. Anka jena. Cheers! I don't want just nini. Mskien għax l-umar jissukka l-braces dan jib. Nallu ħanajlek ċajta ħanajlek ċajta. Illum ix-xogħol issa literalment qabel ma tlaqt. Daq li jqod beqda ħdejja għal ċajta. Wieħed daħal ġol bar, insomma. Beda jisma' lin nies jidħku wara li xi ħadd jgħajjad 96 u kħad jidħak ha 22 ha. Dar raġel li daħal ġol bar. Għalli tal-bar għallu għalli xi nies qed jidħku għax jgħidu n-numri. U tal-bar għallu għax hawnhekk tant kemm kulħadd jirrepeti l-istess ċajta li issa minflok sirna ntuhom numru u flok tgħid iċ-ċajta tgħid in-numru
U nis jitku bejżo fiċ-ċajta li jafu insomma ta' dan numru. Ah. U mbagħad għallu għaliex allura kulħadd beda jitħak kien ħajmut għal-ċajta 233. U da tal-bar għallu qatt ma smajnija dik bla sens. Mbagħad wieħed tat-tim tiegħi ieħor għallu jiena naf ċajta naqra aħjar imma mhux suitable għax-xogħol. Jiena datlu number 69 u dan iċ-ċajta. U da dejja. Jiena sibta vera tajba il-punch roll-out tiegħi. Tibqa tajba, make sense komplement tal-ċajta l-oħra. U da dejja għalli oh come on, you don't say these things out loud. Jiena ġejt ħamra nar. Ma tajba, Ma li ċajta tiegħu kienet di. Le, tija, jiena, ta' Mu għal mandu xi ċajta. le, ta' tibli, ħarem, bot għala, vera Alla! kienet bla sens ċajta tal-li, ħarem, ma ta' għala kullħat jibba. Il-posta xogħol. Apparti ċajt bla sens ta' tim tijaj, ħlif tijaj xtej kienet tajba, ħaniftħu package fl-imkien. Għax għamilt Black Friday purchase, issa jiena verret niprofa noqgħod attenta ma tantx nixxi affarijiet u hekk, speċjalment for environmental reasons. So very hypocritical of me li ħaniftaħ dal-package. Imma da żarbun vera illi nixtiequ u kien mhux biċajt 50% off minn ASOS. So xtrajtu u to be fair biex niġġustifika li nnifsi żewġ slippers għandi għax-xogħol /3 imma wieħed minnhom miskin l-Air Force ma tantx qiegħed in good condition. So, waqtaw xi xtrajt. Naraw. Oh my goodness. So dan għandu wieħed bħalu imma kannella xejn li din l-birthday u vera komdu u vera li nixtieq żarbun colorful. U vera sibta diffiċli biex nażel kulur, għax ma rridx nixxi żarbun li mbagħad ma jaqbilli xejn ma xejn u kull ma nkun nista' nibsu ma' outfit waħda. Insomma, sew xajda għax naħseb jaqbel ma' ħafna affarijiet u ċċekkjajt insomma jaqbel ma' ġinsijiet kollha li għandi, ma' kważi li sweaters kollha li għandi, so it's fine. Multiple outfit options u anka għas-sajf, so sajf u xitwa, so top. Jogħġbok? Ġifieri ma jogħġbok? Le, sabiħ. Okay. U nefeli ġabitlek, ġabitilna ċoħe, vera tajbina, pastries jisom, jew biskit ma nafxejdulhom mill-Greċja. Tajba kede. Issa, għax teżaġera l-views u l-likes. Tuqgħod tirrex ta' qudiem il-kamera. Tajbu, ċikkulata. Di mhux ċikkolata, di issa ta' laser. Ekkettilha jiena ma ċikkulata. Għettila l-allu tfakkarni f'tarqaq laser. Tara mhux waħdi. Qabel ma mmur lesti, ħanurikom in-new edition ta' siġġa tal-miliet. Għax ma rejtilhom x'għaddi. Bażikament l-istess is-siġġa tas-sena l-oħra sewwa u anka il-bobbles ta' fuqha. Imma xajt li ta' ġodda xtrajt din lem u di daw xajtom l-airport ta' Malta, handmade in Malta daw. Heritage Homes, għandhom anka ta' għali minna li jek tidu tarawm jew jkassifru, sibuhom mill-airport, 6 euro l-wahda kienu. U, ovvjament, peressa tafu li s-siġra tija hija teamed madwar li kell daċ xajt din dis-sena. Kroket bil-mustard fuqa. Anyways, dik is-siġra, il-bqija, as I said, kollox l-istess. Għan nitbarazza u mur nbiddel għax rritu mur konsert għax fit-8:15 jibda u fis-7 jiftħu l-bibien u vera nxtaqt immur qabel, vera ħaddini gidma. Kemm ħobbni. Mux kolla. Okay. Da kolla. No, thank you. Thank you. Anyways, ħamur nbiddel għax nixtieq nkun naqra hemmhekk qabel, forsi nkun naqra fil-viċin ħanara l-Marco Mengoni in HD. In 4K. Askos. Għasħat jemnu Just My Luck. Konna fuq il-train, sejrina l-Utrecht biex umur il-konsert u bat waħda kmini apposta. U kellna nifqu għaliex kienem xaħti biex fuq il-treks u issa l-trains kollha l-Utrecht ġew kanċellati. Bħalissa s-7, so suppost 8:15 jibda l-konsert, jien suppost s-7 kontem, so s-naraw xħajġri. Hopefully nasal u għal-inqas nilħaq il-bidu tal-konsert minn xulfejn kun qudiem.
It's okay, issa naraw. Okay, I made it fl-aħħar Utrecht u kien hemm żewġ Taljani bil-qeda ħdejja fit-trejn u qed nissum li sejrin il-kunċert ukoll u ħasegwihom għax Jonas ma nafx eżatt fejn qiegħda din l-arena mhux qegħdin eżatt iktar event place insomma. Issa nkellimkom bħalissa xi 8 esquire u baqa' nofsija biex jibda imma supposta okay fil-ħin it's so bad. Senza dire una parola e quanto avrei voluto in quell'istante che ci fossi perché ti voglio bene. Avrei voluto averti veramente. Sai che cosa c'è? Sai che cosa c'è? Non mi chiedere per nessuno. Hey baby, no, come se state fosse l'ultima. Che nessuno si sente così, che nessuno mi guarda più qui. I fiori della tua camera, la mia maglia metallica. Siamo fottuti con la notte fuori locale e meno male. Se questa Quindi in questo momento dico forse una cosa che risulterà assolutamente banale e molto semplice, ma è grazie veramente di cuore a tutti voi per il sostegno che mi avete dato in questi 16 anni e più di carriera. Grazie a tutti. Sostengo le mie ore, se il gioco si fa duro è da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il bene, non ho saputo scegliere. E mentre il mondo chiedo sempre sei per me. Oh, stasera cantate, E non accetterò un altro errore di valutazione. Ritornerò all'origine e torno a te che sei per me. Senza temere, Eh sì, era l'ultimo, quindi io vi ringrazio, vi auguro una buona notte. Vediamo un po'. Noi crediamo. Oh my god, hello, edha d-dar issa u nħsilt il-ħaq neħejt il-makeup, il-bis il-pijama, qabel ma mmur norqod, rrid intikom brief ta' kif mar il-kunċert, veru, oh my god, jien vera li nixtieq mmur nara l-Marco Mengoni kif qedtilkom. U kemm hu ħelu minn, like, personality wise I mean, mhux għax dera le, sorry Daniel. Imma veru, ma nafx, minn dejjem kien jidher persuna vera rajt, tmur kunċert tiegħu tara jinteraġixxi mal-udjenza
Oh my god, vera ħad gost, apparti li leħnu wow, u kien qatt ma mort kunċert hekk daqshekk intimu fi sens ftit nies 2000 persuna konna għajmin ta' xatt mhux Malti sew. Imma hekk veru kienet sabiħa li tista' wan taraħ fil-viċin mingħajr ma jkollok għalfejn tmur tipo miljon nifsi qabel għafaxa volja bit-train disruption sorta nexxin insib fejn noqgħod bil-qiegħda pjuttost viċin. Kienet naqra il-view tiegħi kienet ta' xejn blukkata minn l-ostra mic jew kamera x'kienet, imma it's okay, xorta ħadd gost, xorta rajtu. Oġbitni dil-ħaġa li mmur kunċert żgħir mhux kbir għax tinħass iktar personali. Meħed was super nice, a good start to Vlogmas I hope. Nispera li ħadtu gost. Taraw li ġurnata tal-Vlogmas jien verreċitata għax inħossni veri li ma nkellimkom hekk. U taraw xinu għaddej f'ħajti, inħoss li ħafna mill-videos li kontet nisfadda l-axħar kienu iktar on surface level, day to day, ħajja maġla u ek naħseb għandi 24 ġurnata, naqsam xinu fuq moħħi, nkellimkom, ma nafx dejqukom vlogsek, imma if not you're going to enjoy it, u ħajkun hemm ta' tisir u kollox, naf ħafna minnkom vera tħobbu taraw ninsajjar, imma il-videos ta' tisir vera jihdu li ħin, nixtaq għandi iktar ħin għalihom. Grazzi ħafna, skużawni. Reddit ħafna fil-outro imħe għandkom Deċembru sieħek. Narakom għada, tinsewx tħallu like, please ħafna nis li jaraw il-videos jinsew ħallu like u jekk għadkom għamiltux subscribe, għamlu subscribe. Jiena narakom għada u lejli tajjeb. Lejli tajjeb. Ciao ciao.